Guru gilaleng. Kami kata gilaleng. Kami kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ngi? Makan boy. Makita oleh kan ada re si bonoreku kasi di masalah. Mana kairo si kulai. Capu mana buana? Kurasa belau manre ya rega nyong. Yo kale. Ini ro belau gere na sonorek melupo. Dule tikengi. Urin fa saja ba. Tete lari. Mana kena kro? Na melupo isi melupo to gere ro belau di. Ba. Iku dia percaya ta. Tanai onreku. De melupo senata. Dele tikengi. Oh kona. Ur sih tiga lepas sih. Dia bisa makin aku ro. Dia ni tama kelas dia mfo Balawo. Balesu. Aja mfo. Wo. Balaso, balako, balato. Balawo. Balawo ro becuero. Mama becu na. Masa ada melihat dikeng. Lupo muti. Ai pokok degara pang. Pekon lewaseng, marah kemana lupo na. Masa lu mana apa nyong? Dia nama tamak keleng itu, degara tamak keleng impossible. Pokok Allah yang jelas dia lah misangi. Harus ngutik kemaneng. Namu sedih, namu si follow balawo, harus ngutik keng. Dega apa ngasih lagi aku? Dega apa masuk kaki ya? Dano, terus terang. Capu mana gagaku? Beneku kreatif. Melomadi. Adik-adik. Dega, capu gak? Furma balu. Itu nih kira televisi temun ri, furu tu balu. Nyo nih. Dega apa? Anakku atau semang. Berhasil manang. Ih, kok mani bawang. Dega apa ngasila tama. Kasih anu tajeng. Kevar lo ala pasaro bonga anu deh. Balawo. Yo lo misalnya. Bonga to ngama la pasangi garana gah. Ya jelas usahakan nih. Pokoknya dia lo misalnya. Boom. Cica bang bong. Mate manang to. Masa di. Aga ta sonaro. Dega mitte misse kona. Aku masuk nanti cu. Dede. Aku nama saya. Bawa keten. Udah makan balawo. Iya balawo. Cici apa aku tuh? Dia kasih mata-matanya Allah kasih no. Aja pokoknya bebas kamar baru. Fur kasih na udah balawo ke pistol ye. Kanya balawo. Misa balawo melopo. Udah aku udah melopo. Kanya pistol ye. Wah, misa apa ga? Upahan. Ma paling aku tuh. Allah kasi telu bene kasi dewa gaga pura mantre dewa ka wala di metoka kasi itu pesa pistol tak bawa mana ke tenur pokoknya urus ni bawang fakut boleh na tepo gino cek deko iya boleh pokok bebas kamarnya baru aja nam diam tikeng. Pokok laku dia agak 10 juta laku. Ini pistol ya.